Parti nak berkait kena gamang terekam nak bertas MP election ajar besar. Padang ni ilalis katukan ni ki mang terekam, bad ngasih kulit katukan ni ki mat ki perekam. Dikerkum kini gamang terekam kepala mang tak ke parti. Hidon hang ni ban ya keren ya kajing sensyar kepala rekam. Nata kesensyar pajba kajing bom syak siliang agak imam salang ke alur ke kulit putih. Nanta gidon ru alor ke artikel 371 dan nilai sepatnya huwai bak 6 schedule gidon kimat ki banginnya keren alor ke polisi penroi ya ki tan kaput nanta kini penmi boarding karep karyang nanta susu ru alor ke mariang hangning gidon ki point A B bat ke abi bat ke nanta ke point kedon ke BD bat keding ya kerja kaput bat ke asam nanta keding bahak benta kerpang hikam kijam kajing kendrai ki drugs ke uniform civil code dan ke UCC kaktin kelit barang ni ngelapan kedeu sepang ke perung no kaktin kasi aga kredit prajong ka riti sencha ke India dan ke schedule nanta kita mereka lan di sports nanta ke inline permit ILP ke citizenship amendment act arjas ka kendai dan ke CAA ke bangtip nanta ke dondu alo ke koi ke khia kedon kamat PBD bagi surok bakilat pathai jingtip nanta jaga yang lingsun kaba ngitip ke airport nanta kejing persya yang jingti uranium kejing persya yang kejing tray yang kalintirel kilum kasih jaja hills nanta nak betak pedon jiduna git khatmet bat bodin yang jing petrikam ki skim jong kesulkat pedeng kini kini kimat kibar parti kasasiam hak kimang terikam hakaniga MP election arja absah risiko. Judgment real. Yang kata yang very clear, ni dapat pakai dengan regional political party. Dia, kita bersuku bagai DPP, kami dengan national party. But dia juga akhirnya penilong national. Sekarang tuan kibong, ni seorang badan dur dan ini yang kuat itu. Very simple. We are very proud regional party. But kabar ni orang yang kata, habis ni judgment real, kemudian DPP pinlap akan jelas ke jungi. Abang yang judgment real, hang ni kan jelas ke jungi ki ang bulu. 3 ikalong idon ki indigenous tribes. Kumang yang pinanu meneng i tua apan protect ya ke interest jong ki indigenous tribals. With a claim that you ben ya ki koi pat ki judgment real ki ba ki don ko hok ban yo katkum bala ai daka British Sarvi jo kariye. Habi yang judgment real ngala apatai gani kemud ba haba judgment real hangi kemud pi trai ya ke kam ban pin baha ya ka jelah pin baha ki blang salang bat hangi ba piong haba dabar bai kata tinggi bla mandan damar ba da piong ya kata yan ka blang ka salang ke jungi hangi ni ki bagi indigenous people ki don ki hambu de kata itu ultimately itu ini khasilan Jaintia Hills Khasi Hills Garu Hills de kalong ba having agent menteri kamut kumni ngentrai ban pin develop ya kejelah ban pin dikena ba kedon kejing sungsingan ha kejelah ke kasancara khadar kalong kabukhoy kabasupa bahkan ki kejelah ke jungi ban haba ki ujala kamun kejai bendri jungi kejai bendri kelas tu orang ni ngapron kam ban specify kalau ki ulang ni nomor ketika main component jo kejala dia haba ki kam agent bendri kamut ba kalong kata kalong vague agent bendri kamut ba pikwa ban ketiu ya kejai bendri ndai ba ketiu ki nongmut nomor kelak don ki beri bohong bangan ketiu tang ki nongmut nganai skim tang ki nongmut ni baong ni jet benri ko mod bombot ru jet benri u bot yang ni jet benri u deu penta jok emlang salang nganong e phi la da u nong bot jong ni u lu spa
Haka plural haka ni multi party system kan no percentage uban vote ya ka weak party. Henam lap ba kan cross what dia 50%. Kemudian bala da PE tang ya gitu dong vote ki jong pi. Kemudian 100% pin pet ya 100% pin. Nilai ni ngem long ta bang e jai ben re ko trade na ka benta paro ka we game masalah. Ladaki barang don langsung dapat sungku ya kata gay. Depi ko wala ba habang i jai ben re ko aktif hari bila bandang tak patriotism. Bijing i jagari. Dengan hari haban itu ki pilih ya kata gay. Ngat hari ki sungku i parang. Ile ben puli ki kot patriotism patriotism nationalism. Ki pan i ya puli. Ini ba ngin puli ngan hikai bangi kami kena nursery kami kena i tiga long so much.